دم باش خوندکاری دلال و هجا ام جارک ده دوانه کنو دایا دیرو که دم هفدورانه وانه یا ایرو دناوی لولو و کاسیکن چخوا بری وینا ام لسر گوتیا وانا ام آخوین وانا یا بری وینا آنا می در باسی وانا یا خونی نو ببن شخوا امی دسپیکی سر لولو با آخوین جه وانا دیرو کا چه بونا وانا دیرو کا داوی بونا وانا می سر واب آخوین بشتر می در باسی کاسیتا ببن شخوا لولو ده پیواجویا دستلداریا گوتیا ده دماغو گوتی دستلداری آوانا هین لدار بون دوی دری ده او هزا دجی خودیه همان زمان و چانده بون او هزی ولو بوانار پیشکتن دهات چکرن بناوی گوتیا جوار دهات گوتن عفوا بناوی لولو جوانار دهات گوتن شخوا لولو ده قادك برفره ده جهه خو گرتبون قادا وانا یان تکار بیش اردنیگاری آوانا اردنیگاری کی برفره بون جه باشوری گولا ارمیه دست پیدکر حتی گولا وانی برفره دبو و دریجایا وینا دهات مشاندن شخوا لعالی کی گوتی وک ما گوت وانا جیان دکر لعالی دجی لولو وانا جیان دکر نزیکاتی هر دو گوتی و لولویا جی به هفدور هبون جبر بینا هر دو جیا جی به هفدور عین جیان ددان بمشاندن شخوا لولو او جی یک جی جواکی زغرو سیبون لی هرما سلیمانی جاره که تین به جه کرن جه وانا ای دست پیکی هرما سلیمانی بو ناوی قرالی لولیان ای دستپیکی ناوی وینا آنو بانانی بو او آیا وقت قرالی یکم ای لولیان دهات ناس کرن دما قرالی اکادا ای بناوی نارام سینگ مگلک جارا ناوی وینا دیروکی ده دوباره جی کریه بسال ده هزار و صدوی نوتی بری زاینه ده ایریشا لسر لولویان دده مشاندن ایریشن گلکی زور لهمبری وانا دده مشاندن لوی دره لولو چه دکن لولو و گوتی به هفدوره لهفکرینه که چه دکن دما گوه لهفکرینه هانه چه دبه ده انجام آوه لهفکرینه ده کارن اکادا تیک ببن اکاد لوی دره تیک تی چون قرالی لولویان ای بناوی آنو بانانی شخواه لسر زناره کی دنویسی نبرنگه کی نویسکی داتینه لوی داری دما سروریا خواه جهرما حلوانه ره ده دیار کرن و همجی جیانا هفپار دنبرا وانا و دنبرا گوتیا جی ده نشان چه دی بیجه دی بیمه بسایا خداوند اینانا مکاری بو قرال نارام سینگ تیک ببه اوایا دده چه دده دیار کرن خوندکاری هجا دده دیار کرن و حتی و دمیجی هینا چاندا جنی چاندا خداوندیه حتی و دمی د کردستانی ده سردسته یعنی دا ما گو دبیجن بسایا خداوند اینانا ما افکاری هانی دایب مشاندن اوایا دده دیار کرن گه حتی و سالین یعنی حتی و دما هانی جی هینا چاندا جنی یعنی چاندا خداوندیه لکردستانی سردست بود. لولوش بگو پاراستن خو بکن جه ایریشن جه در و گوبسروانات دهاتن چه دکرن تبلی کنفدراسیونا گوتیا بون یعنی لهفکرن دنقبا و گوتیا د دسپیکی مگو چه بوش بو ایریشن گوبسروانات دهاتن تبلی کنفدراسیونا گوتیا دبن شخوا بری وینا مدوانا گوتیا جی دمگو مگو کنفدراسیونا گوتیا جهفکت یعنی هات هلوشاندن دمگو اف کنفدراسیون ته هلوشاندن لولو چه دکن لولو دورا زغروسی جیانا خواه یعنی جی پاراستنا خواه بردوام دکن و پشتی وینا دمگو کنفدراسیونا مدا آگول دیجی آشورا ته چه کرن وی دمی تبلی وی کنفدراسیونا هانی دبن و به مدار لدیجی آشوریا جی دسکنن ولو آخفتنی میان جی بشامنی گرسر لولو ام آخوین بداوی دبه امی خالی سرکه جی دگرینن مگو دی پیواجویا دستلداریا گوتی انده دما گو گوتی دستلدار بون بوانار عینی چاند عین زمان گلکی دیجی بناوی لولو دهاتن جیان کرن
ئەوە دەردنیگاریەکێ بەرفرە دە ژیانە خۆ بەردەوام دەکردن ژێ گۆلا ئۆرمیە حتا گۆلاوانەی بەرفرە دەبوون جارەیەکێ سلێمانیە هاتبوون دیتن di salên 2009 berî zayînê de rastî êrişên aşûra tên li vê derê wek li hevkirinekê di neqaba wa û di neqaba gotiya de tê çêkirin û qiralê akadan bi têk dibin ji xwe piştî wêna jî li ser zinarekî qiralê wana داتینت ببسایە خداوند ئینانا me qiralê akadan têk bir avaya ji didî diyarkirin guhîn çarda xwedawendiyê û çanda jinê li Kurdistanê hînakê serdest in. Ji xwe ji bo gojiyana xwe berdewam bikin destpêkê tevlî Konfederasyona gotiya dibin û piştî wêna jî tevlî Konfederasyona meda dibin. Ana em ê derbasî beşa di dua jiwaneya xwe em ê bibin em ê ser kasîta em ê biaxivin. Ji xwe di dîrokê de bi navê kasît yan jî kasiya hatine naskirin. Di zimanê Somera de kasîtî tê wateya gelên hejar yan jî gelên karker. Ji xwe vana ji xwe wek me got ji ew jî ji civakên Zagrosê ne de aynê mantiqeyê de tên jiyan kirin û ji xwe pêşiyên loriyê Rojhilatê Kurdistanê ne. Kasîtî cara destpêkê li herêma Kermenşahê hatine dîtin. Di dîrokê de ji xwe dîroka hatina wana ji mantiqê re ne ew qasî zelalê bêkîjan wextî hatine dîtin lê weka hemû civakên Zagrosê اوانا جی نشتجیه هرمی ای رسن. شخوا اکادیان جی او بناوی خاصشی او اکادیا جی بناوی اوانا بناف کرنه. جالی ریباز و چند اوانا به ریباز نوانای تایبت و خسر بوانا هبون. اف ریبازی هانی باندور لی گلین گبدوانا جی دهاتن یا جی لجواک گبدوانا جی دهاتن باندور لوانا جی کربون. ددما قرالي داوي يسوم قرالي داوي يم بابلياده لغوري بلغين غوهاتن ديتن پشتي غو بابل جالي هيتيتام و تين تالان كريم ودگارن باجاري خويانجي جهه خو او ل روز افاي فراتيه لوي دري دريا همولاتيه خده جارك دي شدكن طبعا افانا بابلينه جارك دي سازومانيك نه آوادكن وبرنگه كي تخازن غو خبري ببن لي اف سازومانيا وانا نار سري جبر راستي اريشي كاسيتان جارك دي تين و لسر دستي وانا تيك ديچن شخوا قرالي كاسيتانيه ويدمي بناوي خانديشبون دوی دماهانه ده قرالي كاسيتا شدكه ولات سومراج دستی وانا در دخینه دورد ولات سومرا و ولات اکادا بناوی کاردونیاس بناو دکه و جوه دیروکه و شونده او ولاتایا ببینا بیته دیار کرن. شخواه لبابلی نزیکی دستلداری کاسیتا نزیکی 400 سالی بردوام دکه. گلی کاسیتی دیروکه ده هبونا خواه بردوام دکه و یعنی پاراستنا خواه ببیرنگی هانی دکه حتا کنگی حتا دما گو اسکندر ایریش خواتی نستر ایرانی و کردستانی دوی دما هانی ده سال 330 بری زاینه ده راستی اسکندر راستی برخوادانا زغروسی گلی زغروسی دبه ایگو بناوی کاسیتان او برخودانه کرو برو بسکندر ددن مشاندن. شخوا هنک برهمی واناجی هنه امیوا برهما به دور بخوینن برهمین کاسیتان. جارا یکم گونه خوشخانه یا آبادکن. جارا یکم به مبستا گونه کوکی دناب جودکاره ده. در نکبه که ور جبودا بشکرنا خاکی بکار آنینه. آسیسیا هست و عربین جنگی اوبار در باسی مزوپوتامیا جیرین کرنه. آچارا سادنامه لگوری سالین سروری اقرال بکار آنینه. آپینجا کنزیا قصدیر ودیتنه. و
و آششا جی خباتên wêjeyî meşandine û bi taybetî ji nû ve destane û efsaneyên kevin yên rojhilatî nivîsandine. Carek de dubare ewana nivîsandine. Ya hefta jî cihê çavdêriya esmanî çêkirine û ya heşta bi bîrkarî û gometrîkê ve jî mijûl dibûn. Wilo waneya me bi dawî dibe. Em xalî sereke ji kasîtan em vegerînin. Me got kasît ew jî bi navê kasîtan yan jî bi navê kasiyan tên naskirin û di zimanê somera de jî tê wateya gelên hejar yan jî gelê karker ew jî ji civakê Zagrosê ne. Ji xwe hinek berhemê wana hebûn yan çand û rêbazê wanayê got didan bimeşandin, çand û rêbazên xweser bûn. Bandor li gelê mantiqê jî dikir. Ji xwe êrişê wana bi ser akada jî de hebûn, akadî têk birbûn û bajarê yan welatê akada û ê somera bi yek navî wana binav dikin. Ji xwe serweriya wana jî yan desthiledariya wana li ser Babilê 400 salî berdewam dike û heta Goskender jî êrişî va mantiqa dike, mantiqê Kurdistanê û mantiqeya Îranê rastî berxwedana kasîta tê salên sêsûdûsî hêberî zayînê de. Ji xwe berhemê wana jî me bi hevdorê xwendin. Wilo waneya me bi dawî dibe. Em ê pirsên xandinê çareser bikin. Pirsên xandinê ji xwe Rûpela sed û nihayê lûlû di kîjan pêvajoyê de derketine holê û kîjan ziman û çand bikar anîne. Di dema desthiledariya gotiya de û ji xwe çand û zimanê hûrî bikar anîne. Pirsa di duwa lûlû ji ku heta ku derê qada xwe berfireh kirine û bi kêre jiyane. Ji başûrê gola Ormiyê heta gola wanê û jiyana wa û a gotiya bi hev re jiyabûn. Civaka kîsîtan li ku bicih bû û li kîjan heremê dijiya. Ji civakên Zagrosê bû û lê Kermenşahê bicih bibûn. Pirsa pênca kasîtan bi kîjan rêbazî welatê Babiliyan ji destê wan derxist bi êrişên li ser sazûmaniya wan û ewana bi têk birin. Kasîtan çend salan desthiledarî li Babilê kirine. Ji xwe me got kasîtan 400 salî desthiledarî li Babilê kirine. Pirsa şeşa hin berhemên kasîtan diyar bike. Wek me got cara yekem nexweşxane ava kirine, cara yekem bi mebesta gelhevkirin yan jî nakokî navbera cotkara diçêne bi kevirên ji bo dabeşkirina xakên çandiniyê çêkirine. Hesb û erebeyên cengê derbasî Mezopotamya jêrîn kirine û salname li gorî salên serweriya qirala bikar anîne heta evana besin ji ber hinek ji wana ji me xwestine. Wilo hevdîk dawiya waneya xwe heta waneyekê de hûn bimînin xêr û xweşiyê de.